Tay. I-review mo natin anak mo. Suram ka nung nagbasa. Basa. Wow, taning kailangan niya ikwadro na ito yung impake ah. Nya tay. Karaglakawag nga basaan. Ginakalaklakamo dayto ini anak. Ay. Basa ay tapos ulitam masurutan na nga agbasa. Oh. My daddy is handsome. Apay mo di ba mga basahin? Handsome. Ulitan. My daddy is handsome. Pingay na puro wing-wing ka mait. Nakalaklakan nga basahin, nakalaklakan nga i-pronounce. Handsome. Ano? Abang tampay nga puro wing-wing ka mait. Kadiba imbagada iji kapilya dati nga bawal ag sinungaling. O, kikitaan tinakakabilit ta dati. Handsome. Kasi kamot dati ka. Handsome mamot tarong pamay. Ano ko natin ubingay? Kumusta nga inak? Ti panag-iskwilam? Dati. Mait? Nalpas ti eskwela yan? Wan dati. Kaya damot tinasursuram? Wan dati naglaing nakpay Aw? Sige mag-garaw. Tistingin ta mag-garaw. To talaga nalaing ka. Iskwelaan yaw. Mangtid ka man iti limang hayaw nga agigyan ijay danam. Sige man, tistingin taman no talaga dati na sursurom kini maestram. Lima nga hayop nga gigyan iti danam. Sige, go. Tukak dalay, tukak. Glaing tukak. Talaga mat na alam, tukak. Sige, magtid ka pa'y garod ti upat pa'y. Upat nga hayop nga gigyan iti danam. Mamang na nga to ka, tapos ni papang na nga to ka, tapos ni manong na nga to ka, tapos ni manang na nga to ka. Diba nagling na daday kaya mapay na yung namin ni ano na. Susling niya talaga anak. Kaya tulungan na man ti project ko. Kaya niya ti project yung anak. Ag-drawing ka, may ka na tinarungsot na hayhayop. Ay, narurungsot lang gayong nga hayop. Palag kinakalalain kaya drawing kaya matan. Tuwan daday, nalpas ko ti ason. Nalpas ko ti oson. Nalpas ko ti ulag. Yan naka-drawing na kay ti toro. Kinalpas mo magaya main. Kurang kay ti Maysa daday. Ay, kurang kay ti Maysa. Kanya pa'y kumati drawingan. Tigre daday ng marigatan na nga mga drawing. Ay napo, pa'y lagaming nga drawing mo. Itugo mo latan ni mamem. Kaya mo sabot si mabuntal na kan.